Thokozani makhehla, thokozani bogogo, thokozani bomkhulu. Nanibingelela futhi namhlanje phansi komthunzelanga bogogo nabomkhulu. Today we'll be talking about umsamo, the importance of umsamo. Kubaluleke kangakanani ukuthi kube umsamo ekhaya? So now sizoqala la. There are two different types of umsamo. There's igandelo kula kuphahlelwa khona ngaphandle, and then there's umsamo la kuphahlelwa khona endlini, ekamereni, somewhere ekhoneni, or a separate room, one of the two. So now ukubaluleka kumsamo is that ukuthi kwenza ukuthi ikhaya libe nesithunzi, liletha ukuthula phakathi kwekhaya, liletha injabulo, umsamo uletha nje isithunzi, yabona into ezinjalo. Yila abogogo nabomkhulu bahlala khona baxoxa indaba zabo, baxoxa ngawe wena muntu, baxoxa ngomndeni, yila balungisa khona izinto, yila bahlela konke nje komndeni, yabona into ezinjalo. Yila babambela khona ama-meeting wabo, zonke lezi zinto lezo angithi nangithola. So now ukubaluleka komsamo kulapho-ke makhehla amadala. So now ukuze kube nomsamo ekhaya, awumane nje uvuke ekuseni ujaye kusasa ngifuna ukuba nomsamo. No, there's a procedure that you need to follow. Ukuthi-ke umsamo wakho ubeka kanjani, uhlela kanjani, indawo la uzobabeka khona abogogo bakho nabomkhulu bakho kusikuni na, yabona into ezinjalo, ngoba amakhehla amadala ngeke soze baze bahlala endaweni engcolile, yabona into ezinjalo. Ukungcola meaning ukuthi spiritual cleansing, yabona into ezinjalo, ukuhlambulula indawo la uzobabeka khona, ngoba amakhehla balanda le esigangeni, and then uyabafaka phakathi ekhaya, and ubafaka nje ngesilwane esithize bona bathi bayasifuna, angithi yathola. So now amakhehla ubafaka nje ngesizotha, awumane nje uthi uyabafaka, yabona into ezinjalo. And-ke egandelweni konke okuhlukana kwale misamo emibili le, okokuqala egandelweni yila izinto ziqala khona konke. Mandulo the way bebayenza ngakhona abogogo nabomkhulu, umuntu makavakashile lesavakashe kuloyo muzi lona, bebaqala bamphahlele kuphi? Egandelweni, egedini, egandelweni la umsamo oqala ukhona, egandelweni la amakhehla amadala bebahlala khona phansi kwesihlahla, lesihlahla lesi esiphakathi ejardini. Manje-ke konke-ke kuqala lapho-ke egandelweni, kuqala kuphahlwe lapho-ke. Yonke into engena kulo muzi lo iyaphahlelwa qala kuphi? Egandelweni, kulo msamo lo ongaphandle, yabona into ezinjalo. So-ke ukuze kuzokwazi ukungena kuphi? Endlini emsamo omkhulu, yabona into ezinjalo. So kahle kahle-ke dala-ke bokuhamba kuba nemisamo emibili, namanje isasekhona. Konke kuphi? Kuqala egandelweni la kuphahla khona, yonke into ibikwa lapho before uzongena endlini, yabona into ezinjalo. Ngisho nanoma nje umuntu aze nesipho esithize asilethele loyo muzi lo, kuqala kuphahlwe khona lapho egandelweni qala before leyo nto leyo izongena kuphi? Endlini. Bayayibika yonke into nje beyibikwa egandelweni qala ukuze iyongena emsamo kubaba mkhulu. Hey! Manje ngokunjalo-ke yonke le misamo le ibalulekile, kodwa lo kubaluleke kakhulu kulo osendlini la balala khona, la bavuka khona, la bahlezi bakubheke khona, yabona izinto ezinjalo. So-ke manje-ke ukuze ube nomsamo-ke kumele uhambe uqale-ke uyophahla esigangeni, yabalanda esigangeni, and then-ke manje khona izinto ekumele zenzwe ukuze bazokwazi ukungena phakathi, as a procedure ukuthi bazokwazi ukuhlala phansi, and then khona izinto ezizofuneka ukuthi kuhlonywe loyo msamo loyo, yabona izinto ezinjalo. So-ke amakhehla nawo bayadla, bayaphuza, yabona into ezinjalo. So-ke whatever lo ozokhanda ngayo umsamo ngayo,
kumele kube nezinto zokudla, kumele kube nezinto zokuphuza, ngoba nabo ngey'nkathi zabo bebadla bebaphuza bebayeza konke lokhu, yabona into ezinjalo, ngoba nabo lapho abakhona bahamba bayawoma, and lapho bakhona bahamba bayagodola. Yingakho kufuneka nengubo ezithize, amabhayi athize, yabona izinto ezinjalo, ukuthi abe khona kuphi emsamo lapho. And then-ke umsamo ubaluleke kakhulu emuntwini onedlozi, ohlutshwa yidlozi, ngoba amadlozi awazi ngendlela efana ngithi. Manje-ke kunesikhathi-ke amadlozi la akuzingela khona, and uma wakuzingela akukho mnandi, yabona into ezinjalo. So it's best ukuthi wena muntu onedlozi uba nomsamo la uzoku-communicate khona nedlozi lakho, libe duzane nawe. Kodwa uma likude, uma likuzingela, uma likuthola kuba nzima, lishintsha isimo sempilo yakho, lisenza ukuthi libe nzima, angithi ethola into ezinjalo. So kubalulekile wena mntana ekhehla lo ohlutshwa amadlozi ube nomsamo la uzo-communicate khona nedlozi lakho, uqhumane nalo kahle, yabona, yathola into ezinjalo. Ngesinye isikhathi emakhaya kusuka kuba ney'nkinga ezithize, maybe kuba nokuxabana okuba khona, maybe kuba nezinto ezigijima phakathi ejaphini ungazi ukuthi kwenzenjani. Ngesinye isikhathi kusuka kungasiwubuthakathi, kusuka isimo samadlozi, bakutshengisa amadlozi, kusuke kuwamadlozi bakutshengisa ukuthi no, thina sidinga into ekanje, sishoda ngento ekanje, yingakho sizoyenza isimo salo muzi lo sibe mabhedubhedu, ngoba khona into engekho efunekalayo phakathi kuloyo muzi loyo. Kusuke kungekho buthakathi, kusuke kunje lo msamo loyo odingekalayo ukuthi ube khona, ngoba amakhehla bangaphandle kwegedi bafuna ukungena, kodwa bakwazi ukungena ngoba nibavalelekile, yayibona into ezinjalo. Bafuna ukuthi nibavulele umsamo la bazohlala khona, nesimo saleli khaya leli lizohamba livuleke, liqebezele-ke, kube nenhlanhla, kube nokuthula, ngoba ngesinye isikhathi umsindo uyenza ukuthi akunamsamo, akunasithunzi phakathi kwekhaya, yabona izinto ezinjalo. Bese ngibuyela futhi kuwe wena mntana ekhehla, wena ohlutshwa amadlozi, uhambe uphupha amabhayi, uphupha all kinds of amabhayi, indwangu, angithi. Lokho-ke kusuka sekusho ukuthi no, amakhehla bafuna ukumbatha, bafuna izinto ezizobapha amandla. And akusho ukuthi wena muntu wawuphupha lokho kumele lawo mabhayi lawafake phansi komqamelo, ngoba that's the other reason why umuntu akhohlwa amaphupho wakhe, why ukuthatha kade ukuthi akhumbule amaphupho wakhe, ngoba lezo zinto lezo niyazilalisa ngoba nisifaka kuphi phansi komqamelo, yabona into ezinjalo. It doesn't mean that maqeda ukuphupha lelo bhayi lelo uyahambe uyothenga bese ufaka phansi komqamelo bese uzophupha kahle. No, it doesn't work like that. It means that maqeda ukuphupha loyo whatever leceda ukuliphupha, lelo bhayi leceda ukuliphupha, kumele uliphahlele bese ulibeka emsamo, yabona, la amakhehla ahlala khona, angithi. And then ukuze bazokwazi ukuyibusisa lelo bhayi lelo, ukuze bazokwazi ukukupha amandla, ngoba ukuze nabo bazokwazi ukumbatha, ukuze nawe ukwazi uma ufika ukuthi manje ngifuna ukumbatha, thatha lelo bhayi lelo uyalimbatha ukuthi amadlozi wakho akugqwale emzimbeni, akuzwe, akusebenzise, yabona into ezinjalo. Ngoba izinto zamadlozi azifuni ukulaliswa, azifuni ukulaliswa, kumele zihlale zivukile ngaso sonke isikhathi, ngoba zalaliswa izinto ziyalala, isimo sakho siyalala, izinto zakho nje ziyalala, nawe uqobo lwakho muntu uzohlutshwa ukulala, yabona into ezinjalo. So izinto zamadlozi azifuni ukubekwa embhedeni, ngoba ziyakuqindezela wena muntu. Kumele maqeda ukuphupha whatever loceda ukuphupha, kumele uyibeke emsamo, uyayiphahlela, bese-ke konke nje konke kwakhona bese kuyakhanya. Manje for example, bese uphupha amabhayi awu-10, wonke la mabhayi wonke ayi-10 la uzobeka phansi komqamelo. No, it doesn't work like that. Whatever lo yiphuphayo uyayithatha, makube unomsamo, ubeka lapha emsamo, uyawuphahlela, ubikela amakhehla ukuthi no, ngiqeda ukuyothenga indwangu ethize. Le ndwangu le ethize-ke le ngiyayiphahlela, ngibikela kini, ngithi uzani nizoyibusisa, ninike amandla, ngithi uma ngiyigqoka bese nani niyangibatha, ngithi nani niyigqoke ningagodoli, angithi niyangithola. Ngoba lokho kubalulekile ukuthi each and everything oyenzayo uyibike kuphi emsamo, ungazenzeli, ngoba ezinye zezinto siyazenza nje kodwa sizenzela kuphi ebumnyameni, yabona izinto ezinjalo. So akukho kahle ukuthi senze izinto ezibumnyameni, ngoba that's the other reason why izinto zethu ziba mnyama, kuba mnyama, umangale izinto zakho azihlangani, kanti no, siyenzela izinto zethu ebumnyameni, yabona.
ukuze kube nomsamo ohlanzekile la uzobeka khona amadlozi wakho. Kumele kube sikhona, kumele kuqhelwe, kumele kuhlanjululwe le ndawo le uzobabeka yona. So first kumele ugeze amadlozi kuqala. Uyabageza njengoba nawe ugeza everyday. Uyabageza labantu laba ukuze bazokwazi ukukhululeka, bazokwazi ukungena kahle phakathi kwekhaya and then bakuvulele. Makube phakathi kuleli khaya leli bokuney'nyanga manje-ke konke lokho kwamiswa. Nithi hhayi asisakholwa kanjena 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 kanjena. Kube nomuntu ohlutha amadlozi phakathi kwekhaya. Manje kuzomele ukuthi loyo muntu loyo umndeni wonke ugeze lesikhwama lesi esihlupha lona mntwana lesihlupha lo muntu lo. Yabona, kumele sigeze leso sikhwama sayo lo muntu lo ngoba sibe sahlala isikhathi eside singasebenzi. Yabona, ukusigeza ukugeza wena muntu. Yabona into ezinjalo. Nanoma leso sikhwama leso sashiswa salahlwa, kumele sigeze. Kugezwa umuzi walo muntu umnikazi walesikhwama, kugezwa loyo muntu, kugezwa isikhwama. Yabona izinto ezinjalo. So lezo zinto lezo they're very very important, very important ngenye indlela exakile. So that's why kubalulekile ukuthi kugezwe before kwenzwa kubekwe amadlozi. Kumele very important ukuthi kugezwe makuzoyenzwa into ethize eyamadlozi. Yabona izinto ezinjalo. It's very 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 important ukuthi kugezwe. So-ke in that note ngithi bazobeka amakhehla kumele ubabeke endaweni ehlanzekile, ebonakalayo, ekhanyayo, nabo ubagezile. Yabona izinto ezinjalo. And umsamo kumele uhlale ukhanyisiwe ngaso sonke isikhathi. Kuba namakhandlela owakhanyisayo ukuthi amadlozi azokwazi ukuthola ukukhanya. Yabona izinto ezinjalo. So umsamo ubalulekile ngaleyo ndlela. Ziningi izinto ekumele zenziwe ngomsamo. So mina manje ngitshela ama-basics afunekalayo emsamo ukuthi why kumele kube nomsamo ekhaya, why kumele ukuthi nje amadlozi abe nendawo yokuhlala angahlali ngaphandle ngoba nawo ahamba ayagodola or ayadikila, ayaduba if abatholi indawo. Yabona izinto ezinjalo. So kubalulekile ukuthi kube nomsamo ekhaya la kwenziwa khona izinto, ukuthi makuba umsebenzi kuphahlela khona, ukuthi makwenza nanoma yini kuphahlela khona. Yabona izinto ezinjalo. Sixhumana namadlozi through umsamo ngoba yila kuphi bahlala khona. Yabona izinto ezinjalo. So-ke manje kubalulekile ukuthi-ke kube nomsamo ekhaya, izinto zizokwazi ukuhamba ngendlela ngoba abanye abantu bahamba baya nasemathuneni. Baya nasemathuneni kuyoxhumana namadlozi and that is not healthy ukuthi uhlale uye emathuneni kodwa ngoba uzibizela ubumnyama okade kule kude nathi nawe. That's why ku-important ukuthi ube nomsamo ukuze uzokwazi ukuxhumana nabo namadlozi wakho kahle. Yabona izinto ezinjalo. Hhayi kumele uhlale uye emathuneni kodwa. Yabona, umsamo wenzele lokho ukuthi uzokwazi ukuxhumana namadlozi wakho. Yabona kahle. So that-ke ungakwazi ukuthi ungalokhu uya emathuneni kodwa non-stop, ungazi ukuthi uyofunani lapho ngoba uzibizela amathunzi amnyama. Yabona izinto ezinjalo. So-ke lokho-ke is very important ukuthi kube nomsamo ekhaya, ukuthi nje ukwazi ukuxhumana namadlozi wakho kahle, uxoxisane nabo kahle, nizwane, kuvuleke izinto zenu. Yabona izinto ezinjalo. So it's very 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 it's very important ukuthi lokho kwenziwe ekhaya, ukuthi kuzoba izinto zenu zizokwazi ukuhlangana, kube nokuthula, kube nenjabulo. Yabona izinto ezinjalo. So-ke makhehla asibuyele emasikweni wethu akudala, silungise izinto zasemakhaya ukuthi impilo zethu zizokwazi ukuqhubeka ziye phambili ngoba umuntu uyama endaweni eyi-one angazi ukuthi kwenzenjani, kanti no, there's this small little thing ekumele ilungiswe ekubeni kuyini ukuthi kube nomsamo ekhaya la amadlozi azohlala khona. Yabona, nani uzokwazi ukuxhumana nabo kahle khona. So makhehla amadala, asivuleni amehlo, asivuleni iy'ngqondo zethu, senzeni izinto ezi-right, and then konke kwethu nje kuzohamba kuvuleke. Bese niyazibuza-ke ukuthi why kumele kuthwase abantu abaningi. Uzothola ukuthi ekhaya sekuthwasa abantu abayi-5, uzibuze ukuthi why.
kusuka kunomkhuba-ke masekunjalo. Umkhuba onjani? Umnikazi walesikhwama lesi esingene labantu abayi-5 is that ukuthi it's either the actual sikhwama sibe salahlwa or sibe sashiswa. Yabona? So amathambo alaphakathi represents each and every one of the family members. Yabona? Amathambo alaphakathi represent imimoya yabantu abaphila phansi kolomuzi lo. Yabona ukuthi so ke lokho ke kubalulekile ukuthi nje nokwazi. Yingakho ke so lamathambo lawa mawawa manuwalahla, ithambo nethambo lizongena kubani? Emntwini ekhaya ukuthi hayi mina ngifuna ukusithathela lo angiphakamisile isikhwama, mina ngifuna ukuthatha lo. So nonke nizohlushwa umuntu oyi-1 ngenxa yokuthi nilahlile isikhwama lesi salo muntu lo onishisile. So-ke namathambo mawalahle kanje, ithambo nethambo lizokhetha umuntu ukuthi ithambo nethambo lizokhetha umuntu lo ezongena kuye ukuthi amsebenzele. That's why kuthiwa abantu abaningi ekhaya ngoba silanda from le phansi. Yabona ukuthi kube kwalahlwa kube kwashiswa isikhwama, one of the two. And itsika futhi ukuthi khona lento le niyayibaleka manje, lento ispreada phakathi emndenini. So manje ke sengibuyela kuphi ekubalulekeni kumsana. Konke lokho kumele kugeze ukuthi kungangeni lesikhwama lesi singangeni nanoma ubani ekhaya ngoba nizoze nithwase nonke endlini. Yabona into ezinjalo. So manje sesibuyela kuphi emsamo ukuthi no, sizogeza lesikhwama lesi sasilahla, sizogeza lesikhwama lesi esingasazi ukuthi sayenzwa kanjani. Yabona into ezinjalo. Sisigeza lesikhwama lesi ukuthi-ke singangeni nanoma ubani, masiqonde umuntu oyedwa and ukuze sizokwazi ukuqonda ukuze azokwazi ukuthola ukuthi kwenzakalani and azokwazi ukusiphakamisa. Yabona into ezinjalo. So na ukubaluleka komsamo kulapho futhi ukubika yonke into eke yayenzakala naleni eningayazi ngiyayibika lapho ukuthi naloko singakwazi sicela ukuthi nisithethele bogogo namkhu siyashweleza. Yabona into ezinjalo ukuthi kungathwasi nanoma ubani endlini. Yabona into ezinjalo. Manje makhehla amadala asilungiseni izinto zethu, silungiseni imsamo yethu ukuze izinto zethu zizokwazi ukukhanya. Ngithi akube ingozi.